Бүгін 13 март 2021 жыл Орыс драма театрында конференцияда отырабыз. Медицина қызматкерлері ковид болгонуна, ковидтин 1 жылдыгын белгилеп жатабыз. Сонун болуп атат. Азыр концерттин баары эми башталат. Суамитка кызымды ала келдим. Внимание, марш! Ya, kızım, sana çaktı mı? Ya. Çabuk açın mı? Hemen çoğu Suamit Kokos geldi konferanslara. Suamit'ten çaktı da sana. Video. Video